Katanat karep karyang jong sorkar jela ringkat berkikin hun nong rep beper kilaya lumpai ba mensngap ya kajing pensngau halor kajing penongkam ya kadawai sebo ha karep karyang habakran nakani kesengi nakalyang ginong yalam beper kilapan pau ya kajing semua komen bag sorkar lemba katanat karep karyang galasya biang ya kinong rep penongkam ya kadawai sebo nakalyang umentri karep karyang uba bante dorling do habakran nakani kajing yalang ulong ba kajing sya jong sorkar penongkam biang ya kadawai kenong kajing kerku nakabenda kipai ba nong rep ha kajela kamtam habarep yo pan so kubi bat kiwe ula benrap ru da kabaong baga sorkar kandon gajing tunggu ban penpoi yakni kadawai syakipat ba lemba katnat karep karyang bat ula ong ru ba utrang bakinong rap kinyateli ban ailat kiwe pat kibriyo ki ban sim gabung ula ong ru manakalyang kajong le politik yakni kakam namar kade gajing mentoi jong unong rap marhang iwan khnang ban kren tang na benda kat sebo tang na benda kadawai sebo ngam kwa ban kren syai syawai henry tang gawai ngakerpat haman disnong ke department kejongi nanti ngomong ngamu ke kejongi ke department kejongi bat pi kinong rap kinwan haman gisnong bat ban penting kena ban yo ban ai ke awareness program bat ngakwa ban kerpat ya pi semua bahaya mi ndawan na posno kenang ba kata rap karyang kejongi sisa kan long ke bejob kenang ba kata rap karyang kejongi sisa kan long kibangi norap jongi terus pa mentang imtip ngirap indal ada berap ngide ngimtip ngiyo nong kanung ngidu kanung dainam daina ngitip naman ngimbo jing dia bat ya kani kata waisbo ngakwa ban itu yapi shwa ban yang ban keran hang de ngalada pun yu commissioner secretary ban ngalang tho no pa no support delhi bangin pano ya requirement ngin pano ya jingdon kam kadno kata waisbo don kam ban penpoi hang te po office mi kofet kenang ban aj kinong kita ni meneng ayo asgo bagi ong ngaban ap arbanai nilai banai tonong rap ong pi kat nungin ap ta apa itu leno bete ha tanggawai kanong ipi long bayay siya kendian kapor kejisa kalayay nganang ni ngan itu epi ngan daladap nang ni kamiting ngalang pa eksti bakanlay kapartay start menta mo kalalay daka email kalalay daka whatsapp kala ilot di kapartay menta ko start kat kum ka science and technology henry nang ni ngan mi ngan lech delhi sibet ngan mi nang ni ngan lech goti ngan bat nag flight namar ngan li kundu yung minister jo karep karyang ban pun start no nakabenta banura ini kawai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.